teman-teman, ketemu lagi di Sahila Aesa Putri. Yeay. Kita mau cari mainan lagi nih teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Wow. Apa itu teman-teman? Kayaknya banyak mainan yang tenggelam teman-teman. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Ada apa aja ya? Wow, kayaknya mainannya tenggelam di lumpur teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Apa itu teman-teman? Wow, pop it owl teman-teman. Wow, kotor banget teman-teman. Apalagi ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, pop it kodok teman-teman. Wow, kotor sekali. Cari lagi teman-teman. Wow, itu pop it wortel teman-teman. Wow, kotor semua teman-teman. Apa itu teman-teman? Ada bebek juga teman-teman. Bebek nyungsep teman-teman. Wow, kotor, kasihan banget teman-teman. Apalagi ya? Wow, ada bayi LOL teman-teman. Wow, mukanya kena lumpur teman-teman. Wow, apa lagi itu teman-teman? Ada LOL lagi teman-teman. Wow, kotor sekali teman-teman. Kasihan banget dia. Oh, matanya kena lumpur teman-teman. Apa itu teman-teman? Ada ikan juga. Wow, banyak sekali ya. Ada lobster lagi teman-teman. Wow, lobster nungsep di lumpur teman-teman. Wow, kotor sekali. Nanti kita cuci teman-teman. Apalagi teman-teman? Waduh, ada ondel-ondel teman-teman. Kotor sekali bajunya teman-teman. Ada dua kayaknya teman-teman. Wah iya, satu lagi teman-teman. Wow, kotor sekali. Apalagi teman-teman? Ada popit gurita teman-teman. Wow, dapat banyak sekali teman-teman. Apalagi teman-teman? Wow, kayaknya udah habis teman-teman. Udah dulu ya teman-teman. Dadah, kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Dadah, bye-bye.